sa ovog sad, ja sa ovog skidam ili recimo sa ovog što ima 5 zvezdica, ajde. Da vam se gasi. Meni nije potreban, ali vama ako želite budete non stop zaštićeni, onda vam je dobar da ostavite da vam bude u startu kad palite i kad gasite kompjuter. Znači to je dobro. Sad ovo isto morate sve da označite da bi bili zaštićeni. Ovo ne. I ovo isto. To je to. Samo tu te neke... Jao, ne mora, trebao sam da skinem... Nemoj, sad ću da vam pokažem kako da se skine... Da ne bude taj, da se... Update njihov. Ovdje. Znači, da i sačuvate. Može i sada, može u toku instalacije. Nisam obratio pažnju. I ono sad neće da imate problema. Da vam se non stop. Ovdje ako ćete ponovo možete da označite da vam se pali. Pali i gasi. Da budete, ono što sam rekao, non stop zaštićeni. Znači ono, to je to. Sad sigurno da vam pokaže. Sad otvorim. Sad ću da vam pokažem sigurno. Idemo ponovo crack update. Čisto da ne pokazuje onaj per update, per blok. To je to. Evo, pokazao vam šta je blokirao. Recimo